yenze lutho why ke thina siya kubantu abafileyo sishiya abantu abaphilayo sishiya thina siphila sekubantu abafile khona abazosenzela kona size sithi basigade eqinisweni yithini esigade abafile yithi esibacentela amathuna lapha kahle yibo kumele ngabe bacela babonga thina kodwa ibe vice versa le nali iqiniso kahle kulahleka thina abaphilayo ngoba silahlwa ile moya ukuthi singakholelwa kuNkulunkulu. Welcome to another episode of Sisazokhuluma. Once again, I'm your host Umduduzi wakashabangu. Siphinde futhi sibingelele sibonge ukuthi uphinde uchoose le channel. Siqhubeke endabeni esayishiya phakathi. Ngithi nje angixolise kakhulu ngiyazi abantu abaningi kudala beyilindele le ndaba because sikhulumile sathi uyeza upart 2 soon. Andeke hayi na kanjani ke leso sithembiso sesifikile but nje ukuthi kube ne delay kancane ngithi angiqale nje ngokuxolisa ngiyazi khona de beyilangazelele kanti ifika nini especially kulesi sihloko esithi uNkulunkulu abangasekho nedlozi noma namadlozi ngiyazi ukuthi ihloko esibalekile lesabantu balifuna lonke iqiniso so ngithi asixolise ukuthi sidelay siphinde futhi sixolise ukuthi ihambe yakhatha well imshini esiyisebenzisayo kwesinye isikhathi nokuthi nje sifaile lapha nalapha kodwa ngiyakuthembisa na kanjani ukuthi today yonke into izokwenzeka as usually angihambi ngedwa bakhona abafundisi enginabo ithi nje ngiqale ngale ku far left wami ngikhona umfundisi wami Ntethelelo Khanyile ake sikubingelele sikomkele fundisi siyabingelela kanti futhi umvangeli yebo kushabango nababukeli basazokhuluma siyabonga nje ukuthi phinde sibuye sizokhuluma soxoxa le ndaba indaba zaphezulu siyabonga nice bonge phinde futhi sibingelele fundisi Phelelani Khumalo yebo sibingelele yes sibingelele kanjalo nababukeli siyajabula futhi ukuphinde sibe khona la sisazokhuluma ngempela sisazokhuluma ngiyabonga isaseziningi indaba sisazoyikhuluma yebo baba Dumisani Khanyile yebo abafundisi abavangeli at the same time angazi nginibize ngithini vele ithi amadoda kaNkulunkulu ansi done yeah kunjalo yebo nami angibingelele kubo bonke ababukeli nabalaleli besizokhuluma abayithandayo njengoba nami ngiyayithanda yebo hayi Dumisani Khanyile usindisiwe sisazokhuluma nje kusole sihloko sisazokhuluma hayi sibonge ubukho ukufika nje kweni isikhathi senu nifike nibe khona nentshisakalelo for uKristu ayangijabulisa kakhulu futhi kakhulu ngiphinde ngibonge nakwena mbukeli kakhulu abasubscriberyo ku free kumali ungazicabanga ukuthi kuyimali kwenza le yanto ukupressa nje le button ayibone lapha yayibomvu vele nje upress yona ithi subscribed once wenza kanjalo awuke then uyawandisa lo msebenzi esiwenza ukuthi nabanye bawubone ukuthi ngempela userious kanti futhi angifuni ukunibiza ngama subscribers mina nginibiza ngama leaders because inini director yonke indlela waye ngithi inini director yonke indlela khona manje kune question ekhona abafundisi ukuthi sayikhuluma soyiqhuba la sayigcina khona sihambe nayo uNkulunkulu yosilida nje kukho konke but khona la sayisakhuluma kakhulu khona ngo Samuel lo Saul ayikhona abayiphikayo bathi akuzange kuvuka uSaul ulokhu ngani uSamuel lapho manje wakuumoya nje owambatha isimo sika Samuel kwangesu Samuel omunye athi mahabe phela nithi uSamuel loyana shothi nina kahle nithi umuntu ongasekho ngempela onedlozi uyakhona ukumvusa njengoba nje lishe iBhayibheli kanti ngokwenkolo ithi olelulele nje akasahlanganisi lutho nokusemhlabeni ilapha into mhlambe siqale lapho for today and then ke going forward
No siyabonga babu Shabang. Yes. Kuwumbuzo omuhle futhi nama concern amahle laba ababukeli abawa reason. Kodwa njengoba sike sasho sathi thina singabazalwana abakhuluma izwi kaNkulunkulu njengoba likhuluma hayi kwethu. Kukhona ukuthi kwesinye isikhathi into ifile ukuthi ngabe kuthiwa mhlambe inje you know bese kuba khona ukuthi ayimile njengalendlela oyifila ngakhona. So asizukuyikhulumela sizoliyeka izwi kaNkulunkulu likhulumela. Thina sisamela khona elithi izwi kaNkulunkulu kwavuswa uSamuel. Sizocela ukulibheka izwi kaNkulunkulu khona lapha encwadini ka 1 Samuel chapter 28. Sibona ukuthi lona liyavumelana yini nombukeli othi cha kwakuumoya nje ohambatha isimo noma lithi kwavuswa yena noma kwavuka yena. Sizobe sesithatha lokhu okushiwo yizwi siyeke lokhu okufilwa yithi ngoba zikhona izinto thina sibone ngenye indlela ama feelings ethu. Besizwe kaNkulunkulu ukuthi mina kodwa ngiyifuna ngalendlela. Manje izwi kaNkulunkulu liyamelana nama feelings ethu. Yes. Okay, ngizocela nje siqale lapha ku 10. Lithi ku 10 usifunda u1 Samuel chapter 28. Lithi uSawuli wafunga kuJehova kuye wesifazane wathi kuphila kukaJehova awuyikwehlelwa cala ngalokhu. Wayesethu wesifazane ngiyakukwenyusela bani na? Yes. Siwulaleleke lo mbuzo uthi ngiyakukwenyusela bani na? Yebo. Bese lithi lapha ku12 lithi lapho wesifazane u11 athi wayesethu wesifazane ngiyakunyusela bani na? Wathi ngenyusele uSamuel. Yazwakala indaba. Uthi ngenyusele bani? Samuel. Okay, asiqhubeke na. U12 futhi lapho wesifazane embona uSamuel. Wamemezwa ngizwi elikhulu wesifazane wakhuluma noSawuli wathi ungikhohliseleni na ngokuba unguSawuli. U13 bese ethi inkosi yayisithi kuye ungesabo ubona bani hayi ubona muphi umoya. Awuzwakhe. So owesifazane wathi kuSawuli ngibona uNkulunkulu ephuma emhlabathini. 14 wathi kuye unesimo sini na? Wathi kukhuphuka ixhegu limboziwe ngengubo. uSawuli wabona ukuthi kunguSamuel. Wakhothamela phansi ngobuso wakhuluma. So now akukho la sathole khona izwi kaNkulunkulu lithi kwabonakala umoya ulokhu ngathini umascarata elokhunda nomoya kalokhu kaSamuel. Lithi izwi kaNkulunkulu laphana ku14 lithi wathi kuye unesimo sini na? Wathi ngibona kukhuphuka ini ixhegu limboziwe ngengubo. uSawuli wabona ukuthi njani kunguSamuel. Wakhothamela phansi ngobuso wakhule. But asiye ku15. Okay. Now lithi izwi kaNkulunkulu ku15 uSamuel wathi kuSawuli alithi umoya alithi umoya ongathi uzenza uSamuel. And manje ngifisa ukuthi umbukela understand sifunde izwi kaNkulunkulu la embono womuntu. Uma uNkulunkulu engasabanga ukubhala njengoba kunjalo why thina sifuna ukufreeza bese sifuna ukuyimisinterpreta lento ukuze ifile noma igcwalise le ngathini le vacuum ena ukuthi umoya wedlozi ngeke umvuse umuntu ofile na. Yebo. Ngiyazwa wathi nthini. So uma uNkulunkulu ethi lo wesifazane ngedlozi wamvusa uSamuel why thina siquestiona lokho ngoba uNkulunkulu azange ngabaze indawo ngalento wayenamandla ukuthi angayifihla lento uNkulunkulu ukuze thina sibe nako lokuthi umuntu once wafa walala ulele nakho kodwa nangu uNkulunkulu uyibeka njengoba injalo urelaya la lencwadi le ibhalwa abaprofeti nakho omunye njengoba ayeseshonile uSamuel kunengxenye yabhalwa uSamuel nengxenye yabhalwa ulo bathi ubani uNathan. Nathan khona lo prophet uDavid. Ile njengoba ayeseshonile uSamuel la uNathan aba umprofeti ayengeka qamba manga umprofeti. Yebo. Right? So now 15 uthi uSamuel wathi kuSawuli hayi umoya asizwe ukuthi uSamuel uthini. Uthi
unginyakaziselani kuba ungenyuse na? uSawule waphendula wathi, ngihluphekile kakhulu ngokuba amaFilisti ayalwa nami, uNkulunkulu ngishiyile ngasangiphenduli nangabaprofeti nangamaphupho. Ngalokho ngikubizele ukuba ungazise ukuthi ngiyakwenza njani. U16 izwakhe. uSamuel wathi, pho ubuzelani kimi? Lokhu uJehova esekhulumile kuwe waba yisitha sakho na? uJehova wenzile ngokwakhe njengalokhu akhuluma ngami, hayi ngomoya. umiscarita ezubani uSamuel. Njengalokhu akhuluma ngami, kuphike uJehova ukwaphucile umbuso kuphi esandleni sakho, wawunika umakhelwane wakho uDavid. Unjengalokhu akhuluma ngami, wakhuluma nini uNkulunkulu ngomoya? Wabathi mangasuSawuli, then wonke imibhalo lwamanga mangasuSawuli lo waye lo moya uthi wakhuluma ngami, lo moya wakwaphila nini? Lo mascarita ezu uSamuel, ngoba unjengalokho akhuluma ngami. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma ngoSamuel esaphila ukuthi umbuso uyamphuca uSawuli usomnika uDavid. Uphinda leyo nto la uthi ngihluphelani. It's a sign ukuthi ezinye izinto ngenza kube wayifundiswa umuntu futhi omrespecta kakhulu, but okunye because ngabantu sawenza ama mistake. Ezinye izinto kufanele sayifunda bese futhi siphinde siyikhiphe, sasifunda okungesikho. Sikuvume nje sikwamukele. Futhi ungamblame lo wakufundisa naye kwakuyi-understanding yakhe. Yabona nje ukugcwalisa lapho hayi qhubeke. Ukugcwalisa lapho kunalento esike sathi ukuyikhuluma kancane ukuthi kunezinto thina esinazo thina njengabantu sasayifundiswa zaba ama doctrine. Yes. Kangangokuthi malizwi izwi likaNkulunkulu malifika lifice lezi zinto. Ziqine kangangokuthi ngaphakathi kwethu noma izwi likaNkulunkulu ngakhuluma into ecacile. Sibe sesiphikisa izwi likaNkulunkulu nokuba singenze njani singakhipha lezi zinto. Kanti izwi likaNkulunkulu lifana namanzi. Yes. Liwasha lezi imfundiso ezingekho esisuke sifundiswe zona. Yes. Bese lisenza sizwe into uNkulunkulu ayisho bese ukuphila kuvela lapho. Nakho-ke. Ngoba umuntu akaphili ngesinkwa kuphela kodwa nangalo lonke izwe elivela emlonyeni kaNkulunkulu, hayi emlonyeni wabafundisi. Kunezinto esifundiswa abafundisi bethu, kunezinto esifundiswa amasonto ethu ekufanele ukuthi sikuzwe lokho kusho uNkulunkulu. Nakho. Yiko kokusiphilisayo. So abalaleli abakufunda ukuthi noma ngabe into kunzima kangakanani ukuthi umuntu ayimukele, kodwa uNkulunkulu mayeyisho injalo. Asiyeke lo othi ke uma sithi thina uSamuel then sithi umoya wedlozi unamandla okuvusa abangasekho. Yes. Anganoma ufuna ungena lapho zana noma ngaqhubeka. So now lo moya sikhulumile ngawo last week na last time sikhumisa lo moya ubunamandla, siyakuphinda futhi lokho. There is one uNkulunkulu uxosha lo moya wedlozi bunamandla kahle. Yebo. Bunamandla ukuthi vele ongasekho umvuse, umsebenzise ukuxhumanisa ongasekho nonjani no phila. Asiyenda phana encwadini kaIsaya ngoba izincwadi lezi ezasala na last time. Incwadi kaIsaya 8 sifunda 19. Okay. 19 and 20. Umoya lo owuvela usebenza kwasemandulo. Umoya wedlozi ubungageji ubuyenza lento. Ubukwenza ukubhula, ubukwenza ukuhlola imilozi, ubuzenza zonke lezo zinto lezi ama magic and all the kubeka into ekhona. Umbukeli uzokhumbula ukuthi kwaba nesinye isigameko esenzeka eGibhithe. Okay. uNkulunkulu uthumela umprofeti wakhe noma inceke yakhe uMoses, umnika induku uthi ufike ubekele induku phansi yophenduka inyoka. But akamtshela ukuthi la uyakhona bayakwazi ukwenza lo. Uyamthuma ukuthi ahamba. Uyaya uMoses. Mayefika lapha na uMoses ubeka inyoka, ubeka induku, uphenduka inyoka. Uthi uFarao into encane lezo. Biza izanusi zakhe, izanusi zango. Azwake. Uthi bozani bekani nani. Ziyabeka, ziyaphenduka nezazi izanusi ini ziba yinyoka. So now le moya le inawo amandla okwenza lezi, but kuyabonakala ukuthi le kaMoses kunesandla sikaNkulunkulu ngoba isiyajikidla lezi ezinye inyoka. Azwake. Yebo indaba sekuvezwa amandla phezulu kwamandla. Yes. Obumnyama
ubumnyama umbuso obumnyama unawo amandla khona obumnyama. That is why izwi likaNkulunkulu lithi lapha encwadi kaEphesians 6 moqala ku10 lithi bazalwane ngiyancengo lithi elokugcina bazalwane qinani enkosini bese lithi phelani nanilwi noma nimelene nenyama negazi noma nagazi nenyama lithi nimelene nani nababusi nemibuso namandla omoya obumnyama ithi nabobusi akhona lamandla akusho uNkulunkulu akusho thina utakhona amandla obumnyama. Ubiza umpostoli wakho umbiza umpostoli uPaul uthi ngikubizela ukuthi uzokhipha abantu bezizwe namakhosi unabantwana abayizwe phansi kwamandla obumnyama ubafake phansi kwamandla ani okukhanya. Ubumnyama bunamandla khona amandla obumnyama manyize zangoma namadlozi. Imibuso lekukhulunywa ngana ababusi nemimoya yabobuba emkhathini yimoya emadlozi lawo. Yebo idlozi umoya okhona emkhathini. Ingakho sakuhlukanisa ukuthi kunomoya wedlozi kunomuntu ongasekho ngoba idlozi umoya. Asingafunda lapha kulokhu njani elo ngifundele Isaiah 8 verse 19. Isaiah chapter 8 verse 19. Lapho bethi kini funani kwaba namadlozi nakubathakatha babetha imlozi banyenyeze pho abantu bama bayokufuna uNkulunkulu wabo yini kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na. Lithi lapho bethi kini funani kwaba namadlozi nakubathakathi ababethe imlozi sicela sihlalele ukuthi kwaba nawo ini amadlozi ithi lapha pho abantu bami abayokufuna uNkulunkulu wabo yini. Kunomehluko ukufuna kwaba namadlozi nokufuna kuNkulunkulu. Akwazi ukuthi ungafuna kuko kokubili. Right, akwazi ukufuna kuko kokubili futhi akwazi ukuhlanganisa ukuthi uzothi ngihlanganisa uNkulunkulu ngibonga kuNkulunkulu namadlozi akhe akuhlangani. If ufune emadlozini umshila uNkulunkulu and sekuyinkulumo ejwayelekile wrong usizwe uNkulunkulu wakho nedlozi lakho ayikho lonto leyo. Akwazi ukufuna uNkulunkulu kanye nedlozi ngoba uNkulunkulu ngokwakho uyayichitha indaba yedlozi. Uyayichitha nje akahlangani nedlozi uNkulunkulu uyayichitha nje all together sokubona kodwa lokho imbhalivo. But number 2 lana ithini lencwadi ithi kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na. Yeyizwa ke manje indaba kiwe kwabafileyo ngabaphilayo na. Futhi kuyenzeka ukuthi kungayiwa kwabafileyo ngabanjani isangoma umuntu ophilayo onano nomoya wedlozi okhonayo kuya kwabafileyo yena ahlanganisa ophilayo ozobuza indaba nofile uzofila khuluma indaba zophilayo. Yazwa kandaba so uNkulunkulu uthi kuyakiwa kwabafileyo ngabaphilayo na. Ngicela ukuyifunda nje nangesilungu ngoba ibuyizwakale kahle nangesilungu mhlawumbe umunye uzosizwa kahle isiZulu so isilungu siza sichaze izwakale kahle nakubabukeli nakubalaleli. Lithi when someone tells you to consult mediums and spirits who whisper and mutter should not a people inquire of their God. Why consult the dead on behalf of the living? The question mark. Yeah. Ukuthi makuthiwa funani kwaba namadlozi nabathakathi. Yingani abantu bengakufuni uNkulunkulu wabo? Why kumele ukuthi kuzoyiwa kwabaphilayo? Kwabafileyo ngabaphilayo. Why kumele kuzoyiwa kwaba ini? Kwabafileyo. Why kumele kuzoyiwa kwabafileyo ngabaphilayo? uNkulunkulu ekhona. Liyachaza lelithi why singa inquire kuNkulunkulu wethu ophilayo. So uthi uNkulunkulu akazwani nalento le. Iyacaca ukuthi uNkulunkulu akazwani. Uyabuza umbuzo ukuthi why kumele ukuthi siye kulabantu abangasekho. Why indaba ihlangana nabantu abangasekho ngoba phela indaba ithi ayihlangana nabantu abangasekho. Ihlangana noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu yena ophila uNkulunkulu wabantu abaphilayo. And nabantu futhi bayaphila. Nabantu bayaphila. uNkulunkulu wabantu abaphilayo.
yazi controversy niveza ukuthi uyayijulisa la uNkulunkulu uthi Yeah. why kiwa kwabafileyo ngabaphilayo na uyazi abantu aba understand indaba ukuthi uNkulunkulu mathi uyaphila Yeah. ukuthi lento kuyibaleke kangakanani Yes. ayenzame nje ukwenza example ukuze kubonakala ilokhunjana i-criticality yalento le noma the importance yalento le uma ngathiwa la babushabanga ngizokhuluma nawe as a host Okay. uthiwa night ilokhunjana i10 million uzonikwa yona manje right but uma unikwa le 10 million kusasa uvuki bese kuthiwa khethana ukuvuka kusasa nokuthola i10 million ungakhethana Ukuvuka kusasa. uyiyeke i10 million Yes. do you see how important it is indaba yokuphila Very important. it is very important so uNkulunkulu lana uveza ukubaleka kokuphila uthi why niyo concert abafile ngoba akekho umuntu ofuna ukufa noma ungathi ungizakunika imali engakanani akekho umuntu othi ngifuna ukufa noma ungathi umthembisa imali engana cause ukuphila kubaleke ukungidlula yonke into yakho noma ngathiwa uzothi uzoba ibillionaire manje kuthiwa nje manje uzoba ibillionaire but kusasa uvuki uzokhetha ukuvuka Ngikhetha ukuvuka. so uthi why niya kwabafileyo ngoba akekho umuntu ofuna ukufa thina siya kuba abantu asebefile kodwa bebengafuni ukufa kodwa sinika ukuphila uthi uNkulunkulu uyaphila nina nisenamandla okwenza konke nisenamandla okuza kuNkulunkulu so inkhaya kuyo nizobuza kuyo kodwa nifuna ukuya kwabafileyo nabo bayakufisa ukuphila Oh my God. kodwa thina siya kuba bebengafuni nabo phela bebengafuni kwakho umuntu ofuna ukufa Yeah. thina siya kwabafileyo shu uNkulunkulu kodwa siyaphila siyobuza abantu abangasenamandla ngomuntu ofileyo akasenamandla Yebo. that is why phela sikhulumela indaba abantu abafileyo umuntu once wafa yithi esimthathayo la efele khona akayithathi yena simfaka emotweni simhambise esibhedlela kuimoshwari masifika lapha emoshwari yithi simfaka emafrijini Yes. masiqeda simfaka emafrijini mayifanele agezwe yithi simgezayo akayigezi yena mayisuka lapho yithi simthatha simfaka eboxini simgqokise thina ufile lo muntu masuka lapho kunalamasiko ke siwenzayo thina uthi siyamkhulumela simhola ngani ngokwehlahla ngikhuluma nje indaba umuntu ofile sithi sibanibani sesidlula kuphi kodwa lo muntu behleze ehamba lendlela akade asayibona sesithi thina akasayiboni why because I understand ufile sesithi usuyangena manje na indlu yakho le indlu ungena ekhaya manje sikhuluma empepheni ngani ufile why angayikhulumeli ufile kuze kufika isikhathi la siyomfaka khona emgodini umgodi akayembeli emgodini uyiswa yithi why ufile but bese kujika thina sithi hayi ngikade manje sengiyegoli lo muntu obedonswa yithi ngayo yonke indlela enzelwa yithi zonke izinto ukhuluma indaba kula ufika ubona khona even i-common sense iyasho lo muntu lona aselisuse nje iBhayibheli common sense Yeah. yes njengobusho bekade silokhu simtshela manje sidlule ebridgeini manje sesiyangena ngegate besilokhu simkhulumela all of a sudden akusho bengezwa ebengaboni yithi esimkhulumela all of a sudden sekufanele futhi asibheke futhi egosazi egosi usebona kanjani futhi manje uzosibheka kanjani common sense yala ngeke ke sayisebenzisa ngoba sekungena ireligion iyalahleka kureligion common sense yeah so but nje ukukhuluma indaba yabantu yayibona ukuthi i-intricate kanjani usuyamcela umuntu inhlanhla ngicela kuwe sicela inhlanhla kumuntu uthothi lo muntu lo wawufele njengasebenzi ufele ehluphekela sesithi akasinike inhlanhla hey sesiyakhala kuyena siyokhuluma nasemathuneni ilento uNkulunkulu ayikhuza ukuthi lento it doesn't make sense labantu abana power labantu bayilalele labantu akufanele ngabe nabahlupha abanawo lamandla imino namandla abantu bama bayokubuza kuNkulunkulu na pho abantu bama bayokubuza kuNkulunkulu wabo na kuyakiwa kwabafileyo ngabaphilayo na why siya kubantu abafile ekubeni bengenamandla sazi kahle abanamandla phela njengoba usho nje babusha ba ukukhohlisa nje ukuthi umuntu ofile unamandla amanga nje ahlaza la amampungu ubane kuthiwa njengoba kuyisiko lethu lana ke eAfrica lokuthi umuntu mingaki imizi ehluphekayo ekholelwa kulezi zinto angithi nabazi ubuza ngoJesu bathi uJesu wena umsiza ngani ake siuphendule lo mbuzo su turn around abelunga bakholelwa kulezi zinto abaningi bazo basiphethe emafamily umuntu uzumuzwe ethi babukhanyela athi mina nginduna emsebenzini ngahlaba inkomo lo msebenzi othi uyinduna kuona ubani umnikazi walo fema umlungu kodwa ujabulela ukuthi uappoint uthi yena uyinduna emsebenzini induna emsebenzini akusi ownership induna emsebenzini mina ngahlaba inkomo siyeke ngobunduna indaba yelokhunjana yokukholwa
nokukholwa ayihambi ngendaba zokuthi uNkulunkulu ukunikani unika imali noma akakunika imali ihamba ngokuthe ukuthi uNkulunkulu yena uthi asikholwe kuye right bona basuke sebeyisebenzisa lento ukujustify nokuveza amandla into abakholelwa kuyona ene sithi namhlanje lezi zinto abakholelwa kuzona number 1 aphile umuntu wansiwafa kuphelile ngayo there is why isikhala babu ushabango sikhali inyembezi omunye akhalaza aquleke kodwa lo muntu lapha ebhokisini akavuki stili ngeke azavuka why cause futhi akukho nenyembezi elike liphume kuyena lokuthi thina siyakhala kakhulu umuntu ushiya ingane encane thothi mhlambe zo2 enye umunye ukazale nje azale emoshari ashiya ingane yakhe ngakwazi ayikho into angayisiza ngayo ayikho futhi why usuke sefile but thina abantu esinomqondo esibadala senjani siyahamba senjani siyo consulta sibuze kubona yeah uNkulunkulu uyaziveza ukuthi ngikhona ngiwuNkulunkulu wayeningezikimi if abantu bebengatrust uNkulunkulu kuba abantu bebengathemba uNkulunkulu yeah bengajika into eziningi bengajika into eziningi yeah so now umbuzo lo ophendulwe noma obuzwe abalokhundana ababuke number 1 bekumbuzo ukuthi kwavu uSamuel na impendulo isimple kwavu uSamuel nawe uyayikhulumela uSamuel ukuthi ungihluphelani izwi likaNkulunkulu liyasho uSamuel wathi ke zonke lezi zinto lezo zisobala ezwini likaNkulunkulu osekusala lapho kusale kutheni umbukeli noma whoever obukayo uyakholwa yini lento esho uNkulunkulu noma ukholwa elena ecabangayo manje izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu mayikhuluma ukuthi indlela zami akusezindlela zenu timcabanga ngama kuseyini thi indlela zami iphakeme njengalokho amazulu ephakeme so kuyasala ukuthi ukholwa lokho kusho izwi likaNkulunkulu noma usakholwa lento ukuthi ayi mina ngikholwa ukuthi idlozi ngavusa umuntu olokhundla ofile kodwa la liyasho lavusa umprofeti kaye nomuntu nje kazala ingakho lithi isanusi senjani umsangoma sathi ngibona uNkulunkulu yebo lonto le ngoba kwavusa umprofeti number 2 yabo bengifuna ukuthi mhlambe iquestion ezolandela ke manje ile ukuthi okay uma ngabe ukuthi lo uSaul waya kuNedlozi wavela uSamuel it means namhlanje like today kule day this day and age ngisengaya futhi koNedlozi angivusela ugogo wami ongasekho avuke futhi ugogo mhlambe futhi avuke ngawo lamazwi ukuthi kodwa ngihluphelani mhlawumbe mhlawumbe uyosho njalo umuntu athi akusho ukuthi lento vele possible usengamvusa umuntu ongasekho asiphendule kanjena leyo angeke sithi impossible kodwa ihlukana kabili there is why namanje izangoma nje uNkulunkulu usachitha ngoba izangoma sasebenzisa lo moya wedlozi but now okumnandi manje sikhuluma ngepracticality baningi abantu abayayo ezangomeni yes abanye bayabuya ethi umuntu athele isangoma singiphuphele mina sengikhulumela izinto engekho abadeshwa sithi kunezangoma ezidla imbumbe lezi zakudala zasingayidla imbumbe ngoba ungabi isangoma ngenamoya wedlo leza namhlanje kukhona isangoma esithaso kwesinye isangoma angazi uma kudala kakunjalo izangoma zaziba namathwasa alika sikaze sifunde ngethwasa la sifunda ngezangoma kuphela owababe namadlozi yeah lana sekunezangoma esithwasa komunye umuntu dala isangoma kuba isangoma ngqo yokuthwasa betholakala kuba prophet abaprofeti bebethwasisana ke uba umprofeti uhambe uthatha omunye njengo Elia no Elisha nje yebo lonto leyo bekukhona kodwa ebungomeni bekungeke so but ayengibuyela sesayikhuluma naleyo nto siyiphendula before sathi sesiveze amandla evangeli sathi uJesu Kristu mhlamba siye kuyona lencwadi lapha encwadini abasi Ephesians 4 bazalwane okay Ephesians chapter 4 ngifuna ukuyifunda nje lapha ku 8 ne okay ikhona na ku Colossians noma ngingasayivula lithi ngalokho uthi esenyukele phezulu wathumba abathunjiweyo wapha abantu izipho wayenyuka la uJesu yes enyukela phezulu wathumba abathunjiweyo kukhona into ayenza uJesu Kristu uma enyukela phezulu ababethunjiwe wabathumba azwake so kunalabo abethunjiwe wabathumba kukhona ukunqoba okwenzeka kukhona izinto ezenzeka uma uJesu Kristu efa kukhona izinto ezenzeka uma uJesu Kristu enyukela phezulu ngoba ngesikhathi enyukela phezulu akukhuluma ngesikhathi efa
Yes, kukhona izinto ezenzeka mayefa, kukhona izinto ezenzeka mayevuka, kukhona izinto ezenzeka mayenyukela phezulu. Oh yes. Right? Lana sithola ukuthi wathumba abathunjiweyo. Kukhona la lithi khona abasekholos mengaphoshi ukuthi wa ngathini wabukisa ngephathimandla waphuca amandla. Oh yeah, abasekholos la chapter 2 futhi. Chapter 2 kuthi laba babe namandla enjani wabaphuca amandla. Yes. Uyayizwa lonto le. Yebo. Babe namandla liyasho ukuthi ngomthetho libala izinto eziningi. So now lapho kubalwa wona lama principalities namandla ama principalities ama powers ama rulers nama spiritual host of wickednesses in the heavenly realm namandla ayemakhulu kabi ngezathu sokuthi ukufa kwakunamandla phezulu komuntu ngoba umuntu ukhumbula ukuthi umuntu ngenxa yesono wayefile ukufa kwakunamandla phezulu komuntu. So lezi zinto zazenzeka kalula kudala because it was a dispensation of death. Yes. Now we are under dispensation of life. Esikuthola ngobani ngoKristu Jesu. Sho njalo incwadi yaseRomans 3. Lithi kufika kaJesu Kristu lethe isikhathi sokuphila. Kusukela esikhathini sika Adam kuze kube isikhathi sika Mose beke isikhathi sokufa. Lesingaphansi sokufa sonke. There is why uJesu Kristu mayeza uzeleni uzonqoba uSathane ngani ngokufa owayenamandla okufa. Wathatha ihluthulelo zani zokufa. So ihluthulelo zokufa zisesandleni sika Jesu nezesihayidesi. So now lamandla lezi phathimandla ezazinawo zwanithola ngoyisu uSathane. Ababusi bobunyanga abasenawo. So akusafani ke kudala ukusebenza kwesangoma sakudala before kufika uJesu nokusebenza kwesangoma samanje. Even ubuthakathi bakudala bufana noba manje. Buhlukile. Kolose 2 awungayifunda ku verse 15. Yes. Ebaphucile esiphambanweni. Verse 14. Esehlangulile incwadi yecala lethu emelana nathi ngemiyalo yayo wayeyisusa ngokuyibethela esiphambanweni. Ebaphucile ababusi nabanamandla izikhalo abathela ngehlazo obala ebanqoba ngaso. Wabaphuca yini? Waphuca ababusi asiqale nje lapho. Wabaphuca yini? Abanama izikhalo abathela ngehlazo obala. Waphuca ababusi nabanamandla. Babe khona abanamandla. Babe khona ababusi. Wabaphuca yini? Izikhalo. Iziphi lezo zikhalo? Izangoma kokwezinye izikhali zabo. Nakho ke. Namadlozi. Amadlozi yes. Nabanamandla babe khona abanamandla nababusi. Wabaphuca. So akusafani manje sesiyikhuluma lento. Akusafani ukusebenza kwezangoma zanamhlanje nokusebenza kwezangoma zakudala. Nobuthakathi bamanje abusafani nobabudala. Yes. Kodwa thina abazalwane into eyenzakalayo. Thina abazalwane njengo Samson sithatha amandla evangeli siwanika imimoya. Ngoba manje i-spirit of antichrist ingenile elokhunjana. Ebandleni miscarrying uKristu yithi esesithatha amandla angathini esinika wona uJesu Kristu siwaniswa wabuyisela back to Satan njengasekuqaleni kwenzakalani amandla ayinika umuntu ukuthi umuntu abe ne-authority over umhlaba umuntu wanika uSathane thina siyibandla we are taking back the power sinika ubani ila uJesu Kristu ezovela khona ezobuya khona because we are now taking back the power that we've been given by Christ. Sinika uSathane under the disguise. That's why the spirit of antichrist. Ngalolu hlobo. Yes. That's why sekunezangoma emabandleni. Endevele. That's why sekunama game abandleni. Abanye babo baza ngamagama athi bakuthiwa baba prophet. Okubheke mawuyeza ngomeni kufike kuthiwe uyavuma na bese kuthiwa siyavuma. Ngiyazi siyavuma kuthiwa siyavuma uma ufika esontweni kuthiwa can I prophesy man of God. It's a same spirit phela nje ukuthi sekuhlukela amagama lawo mangithi can I prophesy nanithi prophesy niyavuma na siyavuma into eyodwa yabona lo moya lo usushintshile usuthatha iform yobusonto uqhamuka as if isonto kanti cha ngivumela lamazwi asho ukuthi thathwa lamandla futhi abuyiselwa back komubi again. Yes, that's exactly what is happening. That is why I wanna abalokhunjana abazalwana abaningi namhlanje le moya lesikhuluma ngama nje sithi idlozi into kaSathane idlozi awuhlangani nabangasekho uza umzalwane ephakama umuntu othwazana noJesu Kristu usindisiwe phakama athi yabona anifundiswanga kahle banye bazama nokuhlukanisa indaba yamathonga ngazi sifike kanjani lapha indaba zamathonga namadlozi nabangasekho the Bible tells us clear umuntu once walala akasazi lutho
uthi uNkulunkulu lo muntu akangahlushwa ngomoya wedlozi uthi akangahlushwa ngoba idlozi leli lo moya uyakhona ukuhlupha umuntu ongasekho olele mhlawumbe mengabe khona ufuna ukufaka siyeni lapha encwadini kaMshumayeli sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini ngabangasekho ngoba nako kunye okungavelanga sagcina sikhuluma ngani ngedlozi. Okay. Encwadini kaMshumayeli uNkulunkulu ukukhulumile ngabangasekho ukuthi abangasekho bami kanjani. Abangasekho basazovuswa, abanye bawovukela ekuphileni lokuphakade, abanye bawovukela ekubhubheni. Yes. Vukele kanjani emahlazweni. Umshumayeli chapter 9 verse 5. Yes. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa. Kepha abafileyo abazilutho. Futhi abasenawo umvuzo. Ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele. Yeah. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. Futhi abasenaso isabelo nanini kuko konke okwenziwa phansi kwelanga. Okay, babkhanyile mnandi. Yabona umuntu ukuhlehla kancane lapha ku4 ithi ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye kodwa inja ephilayo ingcono kunani kunengonyama efile. I-emphasis here ukuphila nokufa. Ukuphila kubaleka. Inja ephilayo ingcono kunengonyama efile. Umuntu ophilayo asoza afaniswa nomuntu ofile. Yes. Why kuzothathwa ushuthi ungathatha inje ephilayo ubeke ingonyama efile la uthi mekuthiwa kusetshenzwa uthi wena uthi khetha ingonyama efile izokwenzelana never ngekuyenza lutho. Why ke thina siya kubantu abafileyo sishiya abantu abaphilayo sishiya thina siphila sekubantu abafileyo khona bazosenzela kona size sithi basigade eqinisweni yithini esigade abafile yithi sibacentela amathuna lapha kahle yibo kumele ngabe bacela babonga thina kodwa ibe vice versa le nali iqiniso kahle kulahleka thina abaphilayo ngoba silahlwa ile moya ukuthi singakholelwa kuNkulunkulu ngoba laba phila lithini izwi kaNkulunkulu asisilizwe ufa futhi ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi benjani bayakufa kepha abafileyo abazilutho lithi abafileyo abazilutho thina sithi bayazi awu madoda lithi abazilutho thina sithi bayazi ngoba benginokuthi indaba yabantu abafile nento yayizwa nje malithi into oyifile. Yes. Into mayifile angeke ukuthi uzoyisebenzisa ifile. Nemoto yakho noma unayo kumele ukuthi iphile. Ingakho sithe ezinye izinto asidingi nokukholwa sidinga nje common sense. Imoto mele iphile ukuze ikwazi ukuhamba, ikwazi ukusiza. Manje la iBhayibheli lithi ingcono inja. Umbuzo ukuthi yini abantu abayisabayo inja nebhubesi. Phela sikhuluma ngengonyama, sikhuluma ngento engathi nayiqhamuka nje la ibhodla awu na njengoba shutha kanjena nje sibaleka sonke. Kodwa manje izwi lithi ingcono inja ephilayo kunengonyama efileyo. Iyawuzwa. Shuthu ungcono umuntu ophilayo kunomuntu ofile. Yes. Umuntu ophilayo lulusizo kunomuntu ofile. Into efile ngeke ikusize. Awu. So yayibona ukuthi indaba ukushuthi ngamanye amazwi ibhlungu ngoba manje thina abantu esiphilayo ukuphila kwethu siye ngathini ngisiye sakudicilela phansi. Siye sakudicilela phansi savuma ukubuswa izinto ezifile. Ingakho namhlanje kuba ibanzima impilo ngoba manje sibuswa izinto ezinjani ezifile. Sibuswa izinto ezifile. La ngena ekufile khona ayila ngenathemba khona siye kuNkulunkulu ophilayo onokuphila ozosinikeza izinto eziphilayo. Sibhizi siya kuphi siya kuzinto ezifile. So izwi likaNkulunkulu libeka kahle hayi ukuthi masikhuluma ngabantu abafile ngoba abantu manje makukhulunywa ngabantu abafile bavele bayishintshe bona bathi hayi sithi bangamadimoni. Cha, abantu abafile abasuka amadimoni nale akukho futhi ezwini la khona elithi zaNkulunkulu abangasekho amadimoni ngoba uNkulunkulu akadalanga amadimoni. Umuntu ephila noma efile ungakaNkulunkulu. So now uNkulunkulu angeke umuntu ephila athi umuntu wakhe mayisefile sedidimoni. Mele siyazi nale ndaba yedimoni ukuthi idimoni nini livela kubani. Idimoni akusiwe umuntu kaNkulunkulu, idimoni umoya ovela kuSathane. Yes. Masikhuluma ngedimoni suke sikhuluma ngomoya ovela kuSathane ngoba uSathane uyawusebenzisa lo moya, ewusebenzisa through kube ngathi abantu abanjani
abantu abangasekho ngoba izwi liyasho uNkulunkulu phela uyo onabantu izwi liyasho kahle lithi abaphilayo bayazi ukuthi bazofa kodwa abafile abanjani kodwa thina sibabhizi sibabhizi kubo kungathi bazutha abantu abafile abazilutha ingakho lithi inje ephilayo ingcono kunenkonyama efile mhlawumbe ugcwalisa lokho ngicela uyifunda njengesilungu okay lithi la befunda khona 6 ngabantu abangasekho lithi their love their hate their jealousy have long since vanished never again will they have a part in anything that happens under the sun. Oh my God. Straightforward. Yeah, ngoba izwi liya ngokuthi uyakholwa yini hilo ngoba inkinga into esisifundile imfundiso esisifundile bese kuba nzima ukuthi sikholwe izwi kaNkulunkulu kanti uNkulunkulu ufuna kuba sikholwe izwi likaNkulunkulu izwi lakhe ngoba izwi lakhe lokuphila manje inkinga thina abantu asifuni ukukholwa izwi kodwa yilo izwi lizosinika ukuphila ngaphandle kwezwi ayikho into ezosinika ukuphila izwi kaNkulunkulu lokuphila ngoba liuNkulunkulu uqobo lo sidaliwa sibeke emhlabeni ukuthi njengoba abanye abantu baye bayithathe lento bathi awu nina nikhuluma ngaka nikhuluma ngeBhayibheli lafika nabelungu ningabantu abamnyama nilahlekile abantu bakhohlwa into eyodwa ukuthi even noma ngathiwa leza nabelungu kwangesile labo bodwa leza nabelungu ingoba vele bekufanele ukuthi lifike nasebantwini abamnyama and izwi likaNkulunkulu is either ke mbukeli uyayikholwa le noma awuyikholwa but iconcept eBhayibhelini uma uyikholwa eBhayibhelini then gijima nayo sizakala ilokho nje ngingakusho okay nayiza kule yabelungu iquestion ukuthi masikhuluma ngomlungu sikhuluma ngani sikhuluma ngesilwane kuba ngathi uNkulunkulu usebenza ngani uNkulunkulu ngoba phela kuba ngani sikhuluma ngomuntu kube ngathi sikhuluma ngohlobo oluthile ngoba phela nasikhuluma ngomuntu sikhuluma ngehuman being ngesidala sikaNkulunkulu uthi uNkulunkulu mayekhuluma ezwini lakhe uthi udale izizwe zonke angazibani izenzo nombani la uNkulunkulu udala izizwe zonke ukudala izizwe zonke ngani magazi linye igazi lomlungu libovu igazi leChina libovu igazi lo leNdiya libovu shothi uNkulunkulu uma ethi usebenza ngomuntu angazikhethela ukuthi usebenza ngeChina ngoba labantu bangabantu bakhe indaba akusile ukuthi iBhayibheli lize nomlungu umlungu umuntu uNkulunkulu usebenza uNkulunkulu kulungile wasebenza ngaye umlungu ngoba uNkulunkulu akanakhala so manje inkinga yethu thina ukuthi sifuna ukukholwa lokho ekufunwa yithi ukuthi inkinga yethu nasifuna lokho okufunwa yithi asifuni lokho kushiwo uNkulunkulu iyona inkinga la ibakhona qiniseka ugcwalisa lokho yazi nokukhuluma ngithi uma ngathiwa nje kuyiwa kukhulunywa iqiniso elimsulo angeke ube racist njengama Africans ama Africans are racist ahlulwa ipower to implement and ukwenza le racist ya noma ukupractice le racism yabo ubani kuthiwa bebena amandla ngabe siyabonakala bana besinamandla njengabelungu ngabe siyabona ukuthi singama racist kanjani why out of all izinto ezishuwo yezwini likaNkulunkulu ezinhle kangaka ziveza ngecebo likaNkulunkulu ukuthi wamakha kanjani umuntu emenzelani izinto nje ezakhe sense njengokuthi uNkulunkulu luthando uNkulunkulu uthanda ukuthi abantu bezezulwini uNkulunkulu wakhipha indodana yakhe ezele yodwa ukuthi izofela bonke abantu emhlabeni uNkulunkulu akasuwa amaJuda kuphela kusho leli iBhayibheli uNkulunkulu wezizwe zonke uNkulunkulu wathatha uAbraham wathi izizwe zonke zomhlaba Abraham ziyobusiswa ngawe uNkulunkulu is a blesser uNkulunkulu is good uNkulunkulu umuntu umenzile wasemfanekisweni wakhe kuza ngaleli lizwi thina out of all the things sobhe ukuthi leli lizwi leli ulethe ngamuphi umbala yet we are arguing ukuthi thina siyama racist a black man cannot be racist that's rubbish there are so many racist black people abahlulwa ipower yokuthi abana mali abelungu basibambe nje la basibambe ngepower yani yefinance ukuze singakhona ukungathini ukubonakala noma ukuveza lani le racism esinayo ayingibeka nje ngizobona ukuthi si racist ngama racist kanjani abasha abantu ukuthi le phone
ize ngabelungu noma ngamaChina noma ngamuphi umbala sonke sigijimela u-i14 nakho sesenze ikweleti akabuqhamuka eAmerica into zolukunjani zo bani lo Apple sengimkhohlile dala shona lo baba Steve Jacobs akusu Jacob but Steve igama lakhe sengikhohlile yeah so ezize ngabo why sigijimela ku Facebook into zo Mark Zuckerberg why singathi lezo zinto lezo izinto akusize zaseAfrika why education system why sifundela ukuba abameli why sifundela ukuba odokotela into zabelungu why drive imoto why sisebenzisa labo Mike la sibasebenzisayo into zabelungu singaquestions izingabelungu if we are not racist why uma ngabe ukuthi size ezweni likaNkuluNkulu then ka segraze indaba yokuthi lento into abelokhundane abelungu vis-a-vis into ze that is why sathi masikhuluma sathi even indaba yedlozi akusinto abantu abamnyama it's a universal thing why because ibhaliwe la ezweni kaNkuluNkulu but lo lokhundane lo mbuzo lokuthi bathi izwi likaNkuluNkulu into abelungu ngiyangithanda ukuphendula kanje ngoba esikhathini esiningi thina njengabantu sithatha lezi zinto lezi esinjani ezisebenzelayo lezi ezingasebenzeli siyeke the question that we should ask ourselves about izwi likaNkuluNkulu alisebenzi yini lokho likushoyo kubi yini uma lithi nje thanda umakhelwane wakho njengalokho usithanda wena kubi yini lokho uma lithi ungazonda omunye umuntu kuhle kubi yini mayithi uNkulunkulu ungabulali kuhle mayithi uNkulunkulu ungathathi uma unkosikazi kwawo noma ungamhawukela unkosikazi kwamakhelwane wakho kubi yini lokho so why sichithe izinto ezinhle kangaka ezungithetho omuhle kangaka egameni lokuthi lento into yabelungu wayisenza kanjalo ngoba lento iyasebenza uma uqala nje uapply leyo uapply izwi likaNkuluNkulu kuba nepeace ezweni yes kuba nepeace eningabe ezweni kakhulu sithatha lezi zinto esibona ukuthi ngathi zibeneficial njengemali eyaza nabelungu asiquestion ukuthi abelungu uma kuza eBhayibhelini because sifuna ukuthi sibuyele lapha ukuthi senze lezi zinto zethu singasizi into lokunjani izithando uNkulunkulu sithe labelungu finally iBhayibheli aliqhamuka ngeEurope izwi likaNkulunkulu aliqhamuka ngeEurope amaJuda akusewase Europe yes amaJuda wase Middle East but ke izwi likaNkulunkulu aliqhamukanga ngamaJuda ivangeli alibuye emajudeni ivangeli libuye ezulwini amaJuda are just a nation uNkulunkulu ayesebenzisa ukuletha ivangeli but lona ivangeli libuye ezulwini yes umhlaba nokugcola kwalo nezwe nabakhileyo kuwo ngoJehova le ndaba esikhuluma la indaba yasezulwini le lezi wami ufunda iRevelation lento ekhulunywa kuRevelation ayikho akukhulunywa ngeMiddle East lapha kuRevelation akukhulunywa ngeJerusalem elibonakala le eMiddle East kukhulunywa ngeJerusalem elibonakala ezulwini kukhulunywa ngelokhunya ngeNew City ebonakala ezulwini there is why even nomjudo wokuJohn kwafanele ukuthi angene kumoya angayika Israel angaye etempelini agibele etempelini ngoba lento indaba yasezulwini wayekuphi uMoses njengoba sithi sezitho Genesis ubhalo uMoses wayekuphi uMoses uma zonke lezi zinto zenzeka mangabe lento yabelungu asithi uMoses ngesimabongo umlungu ngoba zonke lento ebhalwe la kuGenesis siyabona ukuthi uNkulunkulu makuthiwa wayenza kanjani umhlaba kukhulunywa ngehlahla kukhulunywa ngabofish basemanzini bakhona ofish mengathiwa manje asiphumeni la semanzini abantu badoba ofish athi uNkulunkulu kuGenesis wabenza yena abantu banenkomo bafuyile zikhulunywe ngazo kuGenesis abantu abake basiletheleke incwadi yabhalwa uNkulunkulu wabo waseAfrika efakaza lezi zinto esibona elokhundana ezibonakalayo okuyizinto uNkulunkulu lokho eBhayibheli ofakaza ngazo ngoba bathi banoNkulunkulu umveli nqanga kodwa akakhulumi lutho kwathini umveli nqanga lo abakhuluma ngabe uNkulunkulu waseAfrika yazi ngiyavumelana nawe kubuya lamazwi futhi esesafundile ukuthi inja ephila engcono kunengonyama efile yazi kufika ukuthi umuntu umengazi understanda ukuthi upowerful kangakanani ephila kunomuntu ongasekho yabona abantu esiyakubona sobaguqela sophaphatha sisimpepho sikhuluma yonke into sicela into ezinkulu uma umuntu ebenga understand ipower anayo yokuphila ukudlula lo muntu acela kuyena abanye abantu bazocana masikhuluma manje na si-undermine abantu abangasekho siyabadelela abantu abangasekho kanti no sizama ukureveal okuseBhayibhelini okusezwini ukuthi wena you are more powerful than lo muntu oyocela kuyena
eish angazi yes ngithi injalo baba lokho hayi into uzibone Injalo. kanjani unokuthola ingane la strateni ehlupheka kuthiwa umntwana ehlupheka makubuzakala nje uthi mhlawumbe ugqone nebhloli zeqilidaku yenqini lo mntwana ehlupheka esikoleni ugqoka ibicathulo mhlawumbe ekhamisile esayibona le nto le ku TikTok ingane ezintathu uhlala zodwa ishonelwe nje umamazo mayibuza ndlani siyazama sihlanganise endala iyona esewumzali why zishonelwe umama why zingasena kuhle akasekho umzali wazi wayezondla why angazondli mayesefile mangaba bafile banamandla why ingane ihlupheke la estradini sonke sizifaka hayi mbona njengoba ehlupheka kanje na washo lo mzali why mengaba bafile baba nawo amandla mabefake siyeke singakhali why singakhali siyeke sithi singakhalini sebeyoba namandla amakhulu ke manje sesijabuleni fanele ngasiyajabula phela mangabe uma beya ngale baba namandla amakhulu bakhona ukusisiza but instead siyakhala sithi labantu laba sithi yamadla umuntu bowusizo kanjani that's why bakhala bathi uDocas benamandla bethungela abanjani aba intandane njani bayazi ukuthi njengoba esefila akasekubathungela abanjani nomuntu mengabe kade breadwinner wafa sikhala kakhulu futhi ngebreadwinner why because access lesinko besingena asezungena why singajabuli sithi lo kufe kahle kufi breadwinner sizoba namandla amakhulu ke mayohlala yabona kufi breadwinner sizoba o businessmen sonke la akwenzeki why isikhala sihlupheke futhi kubonakala ukuthi hayi labashona lo muntu obebondle besebenza ecompany ne right siyayikhohlisa yena sazi kahle ukuthi siyayikhohlisa umuntu ophilayo unamandla kunofile kunjalo yes ngoba loyo senamandla nanokuthi angaqhumana noNkulunkulu ofileyo akasazi lutho jabula kwakhe kuzonda kuthanda kukhohlakele akasanasabelo nanini naphansi kwani kwelanga yebo kuphelile nje ngaye there is wise khala nizwasikhala ake sibuyeke kwindaba yokuthi ke mhlambe solution singabashiya abantu bedidekile nje ake sibasolveleke manje na ke because kuba sengazathi obukelayo mhlambe okunye kumjampile laba bayagxeka ake silethe leli themba yakhatha lapho le video ngalela langa yes nyazi kuningi esingakukhuluma manje kuningi abantu abahamba bayolanda imoya emanzini whatsoever for the sake of time ake sikujampe nje konke lokho ngamabomu ngoba nakhe iBhayibheli lakuchaza okuningi sibuyisithemba yes senibekile basalwana yes losika nje ejikayo bese ngiqonda ngqo yes okokuqala angizoqonda kule ndaba lokulodaba olubeka manje khona la bengisasele khona kancane okay abazalwane laba abathi umprofeti ulo isangoma lesiya asimvusanga asimnyusanga uSamuel yebo izwi likaNkuluNkulu ngicela nje ukufunda la kuZaga 30 verse 5 Zaga 30 verse 5 onke amazwi kaNkuluNkulu acwebile uyisihlangu kwabaphephela kuye oh yes ungenezeli emazwini akhe funa akusole ufunyanwe ungumqambemanga lokho kushiwo yizwi likaNkuluNkulu abazalwane verse 5 kulensuku esiphela kuzo njengoba bachazela abazalwane siphika esikhathini la abazalwane benamathele efundisweni zabantu bayeke ifundiso zeBhayibheli yes isikhathi sokuthi insuku zokugcina lesi siyabona izinto ezenzakalayo sichaza ukuthi umphiko uChrist useyaqala uyaoperate yebo njengoba bechaza umzana ukuthi abazana abaningi basuka enkosini manje bapraise amandla kaSathane bangafuni ukuthi amandla kaNkuluNkulu angaphezulu yebo lithi izwi la ungenezele emazwini akhe funa kusola ufunyana ungumqambimanga uma abazana bezosuka ezwini bazokhuluma amanga yebo ngoba iBhayibheli lithi uSamuel waphendula musu ukuthi uma uSamuel iBhayibheli lithi uSamuel waphendula uqhamuke nenqondo yakho ukuthi njengoba sishumayela inqondo zethu kodwa sikhuluma izwi likaNkuluNkulu njengoba lisho yes lithi uSamuel waphendula yes futhi uSamuel akaphumanga kule yanto uNkulunkulu ayeyikhulume noNkulunkulu ukuthi njengoba bechazela abazalwane
baphinde baya kuIsaya kuyiwa kuyisiyelani kwabafileyo ngabaphilayo ngoba phela inja uma ngabe kwibhuwesi lapha egate elifile kube kuyinja enkulu ama pitbull bewe ngapha next door kuthiwa khetha umuzi ongangena kuwo ufuna ukungena uyolala uzongena kuphi songena sigijima soljumpa lebhuwesi elifile la ngeke kuyipitbull ithime laphana ngeke iBhayibheli limbeka kanjalo ukuthi umuntu masefile yes laphinde lachaza la kumshumayeli uthando lwakho nokuzonda kwabo nomhawu wabo phelile yes khona amanye amazwi alaphana kuMarko bese ngibengivulile man sorry lithi uNkulunkulu akasuNkulunkulu abafileyo uNkulunkulu abaphilayo uNkulunkulu abaphilayo wadala abantu ukuthi bese lithi izwi lenkosi kumiselwe ukuthi abantu benze njani bafe ukukhunjulwa kwabo nomhawu wabo kuphelile abantu babofunda ukuthi la uNkulunkulu ethi kuphelile nabo bathini kuphelile yes angathi uNkulunkulu kuphelile bathi akapheli hey Nkosi yami ngisha ishortcut ke manje ithi ukuvuka kwabafileyo isihloko khona kwafika kuya abasadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo bambuza bathi mfundisi uMose wasilobela ukuthi uma kufa umfowabo womuntu eshiya umkakhe engashiyi umntwana umfowabo makamthathe umkakhe ngoba yinde amvusele umfowabo inzalo yami yabo ngiyekubani ngayikaphuza ilapha ku27 27 okay okay ithi qala ku26 kepha amaqondana nabafileyo ukuthi bayavuswa anifundanga yini encwadini kaMose ngesihlahla ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuye wathi nginguNkulunkulu kaAbraham noNkulunkulu kaIsaac noNkulunkulu kaJakobe na bese ethi akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa owabaphilayo nidukile kakhulu okay uNkulunkulu wabaphilayo uNkulunkulu wethu siyelani kwabafileyo ngabanjani ngabaphilayo uNkulunkulu wabaphilayo abaphilayo basazilutho nokukhunjulwa kwabo kusekukhohlakele yes uma nje umuntu khona elinye lokugcina laphana kumshumayeli la besifunda khona okay siye laphana ku verse 10 lithi konke isandla sakho sikufumana ukukwenza kwenze ngamandla akho ngokuba kukho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapha yakhona umuntu fanele understand hey madoda okwakho kula emhlabeni yes akho umcabango nakuhlakanipha la emhlabeni uNkulunkulu kunikeza itask ukuthi phila uphilele yena wenza intando yakhe ezalana nandi ngixwalisa umhlaba nobuse nonqobo isandla sakho sikufumanayo kwenze ngamandla akho ngoba le la uyakhona endaweni yafile awukho akho umcabango nokuhlakanipha kwakho ukuthi ke manje ngoba nako masithi abafileyo banamandla bayakwazi ukwenza izinto fanele usichazele kahle ukuthi njengoba ufe uwena mhlambe washiya ingane zakho singasebenzi washiya kuhlusheka yes na soyafa manje mawusuka la uyapi la uzofika khona la uzofika khona uzofica abantu yebo uzomfica enzani fanele phela kube uNkulunkulu masidala sibekela emhlabeni wasebona ukuthi ngona asusamanzi adale zonke izinto esophila ngaso manje mawufika le fanele sichaze ukuthi awufika ngale angabe mhlawumbe mawufika ufika ube iBMW ube imoto angabe ufika ube imoto ngale noma ufika ube ufish ngale manje masifika ngale nako ke sesifikile ngale lamandla angaka ukuthi sikwate siwisa abantu ngezimoto umakoti kuthiwe nje umakoti wala ekhaya abaphansi bamvalile abangasekho bamvale kathola abantwana ngoba kwenziwa ngalokho nalokho bawathatha lamandla ngoba phela uma sithi banamandla kufanele sichaze nokuthi bawathatha awuzwake ngoba ayikho into ongayenza ngamandla thina masenza izinto sizenze egameni kaJesu ngoba igama likaJesu linamandla sebenamandla kangaka abangase bawathathaphi ngoba bafe bengenawo siyazi bafe bengenawo uma sebenawo phela kuchazwe phela ukuthi hayi masebengale kukhona lento efika baphampa amandla okuyilo nalokho nakhona why lamandla khona bemabi amandla ukuthi uma ngabe umakoti akabathola abantwana amandla ukuthi uma ngabe la emgwaqweni akukhona abangaza imoya engazange yalandwa
sekuba nengozi Iy'ngozi. waya Abangasekho. wayehlale kuyizinto ezimbi phela waye bangabi namandla amahle uma kungaba yebo uma kungaba abaphilayo ke laba benza ingozi ezingaka bevala nenzala akuze ukuthiwa abathakathi yini abathakathi ngithi inzima le ngithintwa ile ndaba zosala sengihlanganisa babu ushabang nale elokhunjana eka Jesu okay yes izwa please lapha na Matthew Masishana Okay. ake silalele nje kakhulu ke le kunjani ithi ukuvuka kwabafile ihloko lesi okay and then mase sifunda uvesi 26 ngomfunda manje bothe uMark uMarko 12 Mark 12 okay u26 uthi kepha maqondana nabafileyo ukuthi bayavuswa siyayilalela bazalwane Yes. kepha maqondana nabafileyo ukuthi bayavuswa anifundanga yini encwadini kaMose ngesihlahla ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuye wathi nginguNkulunkulu kabani Abraham nguNkulunkulu kabani Isaac nguNkulunkulu kabani Jacob na umbuzo loyo Yes. but asuza ukuthi uthini kepha maqondana nabafileyo ukuthi bayenjani bayavuswa now la uNkulunkulu mayekhuluma noMoses wayekhuluma noMoses uAbraham uIsaac noJacob bese bafa izumbuzo ke manje sesinalo background kepha maqondana nabafileyo ukuthi benze njani bayavuswa Yep. anifundanga yini encwadini kaMoses ngesihlahla ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuye wathi nginguNkulunkulu kabani kaAbraham no Isaac no Jacob Yeah. akasiye uNkulunkulu wabafileyo kodwa wabaphilayo yep nidukile kakhulu izweke manje but uAbraham noIsaac noJacob bese befile kodwa lithi bayavuswa lithi akasiye uNkulunkulu wabanjani wabafile so kunabantu abathatha lezi incwadi Yeah. bese bezoyisebenzisela athi umuntu nguNkulunkulu hayi ngabe wathi ngizokhonza uNkulunkulu kaAbraham nami ngizothi nguNkulunkulu kabani nathi uNkulunkulu wami ubani ngeke ngimusho usho igama nje li ngikhonza uNkulunkulu kabongani bongani umkhulu wami wazi ngani ukuthi ubongani uvusiwe uyaphila uNkulunkulu noma ufile na ngoba lento ekhulunywa uJesu la ukhuluma ngobufakazi bento ayazi ukuthi uma ekhuluma ngoAbraham no Jacob no Isaac bayaphila uNkulunkulu wabavusa there is why athi akasiyo uNkulunkulu wabanjani wabafileyo uthi ukhuluma ngalamadoda ngoba uNkulunkulu athe nomefa wavusela wona yena uNkulunkulu no doubt definitely definitely avukela kuye ubavusile bakuye Yes. ngelinye ilanga sizwa ingxoxo iphakathi kweselelesi no lokhunjana noAbraham hayi maniselelesi wayengithanda iselelesi ucebi noLazaro noAbraham uNkulunkulu azange akhulume naye ndoda wathi Abraham bhekana naye yes beqhenya kabi lo emhlabeni uthi sithi sicebi hawu baba Abraham osemane yini thathe ini uLazaro athatha umuntu wakhe umunwe yebo i-conversation le uAbraham uthi wena ungali mina ngingaphi futhi la ekhona uAbraham usekuphileni yes uthi wena ungale ukuphi usekufeni awuzwana so kuyenzeka umuntu afe uNkulunkulu amvu laba wabavusa abaphila kuye yes oAbraham there is what noma efika la athi uNkulunkulu wakho Abraham noIsaac noJacob ngoba bephila lize lithizwe la akasiyo uNkulunkulu wabafileyo now lento seyakhwisensika siyeni laphana encwadini kaMatthew ngoba abantu bayisebenzisa lento bathi wavusa amadlozi ayakhuluma ngamadlozi amaJuda akusiyo amadlozi la akhuluma ngamadlozi khuluma ngabaphilayo abaphila Matthew 17 qala zoqala ku16 ozoyizwa kahle okay hayi u16 laphana ku21 ka verse 21 ka16 inehloko esithi uJesu ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe nokwaba mlandelayo right ziningi izinto ezakhulunywa lapha abashabanga ukuthi kusukela ngalelo suku kusukela ngaleso sikhathi waqala ukubonisa abafundi bakhe ukuthi kumele njani aye eJerusalem ahlushwe ngihlushwe njani okuningi size siyeza uconversation between yena noPeter uPeter ufanele wena right but asiyeni laphana ku siqala nje 27 isimabomu ka16 ngokuba indodana yomuntu iyakuza ngenkazimulo kayise kanye nani nezingeleso zayo khona ke iyakuvuza yilo naloyo ngani ngesenzo sakhe right u28 isimlalisise kahle ngiqinisile ngithi kini bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa baze
bayibone indodana yomuntu iza embusweni wayo. Ngicela silaleleke le kahle. Ngifuna ukuyiphinda. Ngiqinisile ngithi kini bakhona abanye kuphi kwabemi lapha abangeyukuzwa ngempela ukufa futhi abangeyukufa bengenze njani baze bayibone indodana yomuntu yenze njani iza kuphi embusweni. Uverse 17 uqala isekelo sawo ileli verse because iBhayibheli alingahlukaniswanga ngokwama verse nangama chapter lalibhalwa nje kuyinkulumo ngxoxo yayiba yinde right but asizwe ku verse 1 ka verse 17 sizutha ka link in nale nkulumo le. Uverse 1 ka 17 uthi ihloko sethu ukukhazimuliswa kaJesu entabeni. Matthew 17 verse 1. Okay. Ihloko sethu ukukhazimuliswa kaJesu kuphi entabeni. Uverse 1 bese emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha ubani emva kwezinsuku eziyisithupha zakuphi zazazani ekhulumile lento ethi ngiqinisile amazwi kwase kuba 6 days. Yes ekhuluma amazwi ethi ngiqinisile ngithi kini bakhona abanjani abangeke bafe bengayibonanga indodana yomuntu ingena kuphi lithi emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha ubani Petro noJakobe noJohane umfowabo wakhuphukela kuphi entabeni ende bebodwa bese ethi u2 waphenduka esinye isimo phambi kwabo ubuso bakhe bakhanya njengelanga bese ethi izingubo zakhe zaba mhlophe njengokukhanya bheka kwabonakala kubo uMose noEliya bakhuluma naye simeke uJesu batshela ukuthi khona abanye lakini abangeyukufa bengabonanga indodana yomuntu enjani ingena kuphi embusweni wayo iza embusweni wayo asizwe ke laba ekhuluma ngabo uthobani lithi uJesu wathatha ubani emva kwensuku ezingane ezu6 wathatha ubani Peter nobani James nobani John yibo laba ayekhuluma ngabo ukuthi abekufa bengayibonanga indodana yomuntu yenze njani iza kuphi embusweni wakhe. So uma uJesu Kristu ekhazimuliswa la ubese embusweni wakhe hayi ukuthi bekuyinto eyilokhunjana yamadlozi le la khona evezela bese embusweni wakhe. Now asizwe ke ngendaba kaMoses no Eliya. uNkulunkulu siyamuzwa uJesu Kristu ekhuluma ethi akasuNkulunkulu abafileyo kukhona abaphilayo ngale abakuNkulunkulu. uEliya akafanga wathathwa uNkulunkulu. uMoses sekuyavela na ukuthi uMoses la omunye wabantu abaya kuNkulunkulu ngoba nangu uyabonakala embusweni kaJesu Kristu ngoba selisitshela ilizwi ukuthi lapho uJesu Kristu uzobe eza kuphi embusweni wakhe hayi ukuthi uJesu Kristu la wayehlangana namadlozi akuba abangasekho. Uma siya kwigenealogy kaJesu Kristu ikabili igenealogy kaJesu Kristu iku chapter 3 kaLuke ibe ku chapter 1 kaMatthew akekho uMoses noEliya kubantu abayinzalo ngokwenyama kuJesu akaveli uMoses noEliya mhlambe bengacishe kube ngcono babukhanyile ubane kuthiwa lamadoda ave uMoses nje ngokwenyama ayengahlobani ngoJesu uEliya ngokwenyama ayengahlobani ngoJesu. Mhlawumbe ubone kuthiwa bekhunywa ngoDavid lapha esisacishe sithuke nathi amakhosi lamadoda ngathi anemba khona but abekho labantu kwigenealogy kabani kaJesu ngokwenyama. So oEliya noMoses abasiwo omkhulu uJesu. And number 2 la uJesu Kristu ungena embusweni wakhe ukukhazimuliswa kwakhe lo ihloko sithi ukukhazimuliswa kaJesu entabeni ungena embusweni wakhe kuphi ezulwini ngale leli verse linamawele amaningi kabi mhlambe sisigijime sekona lokuqala lapha ku Revelation babukhanyile asigijime Revelation 1 cela ngifunde verse 16 Revelation Sambulo 1 verse 16 futhi wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene nasemlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali singatlangothi zombili nobuso bakhe bunjengelanga likhanya ngamandla alo. Sizwile ngale sizwile ngale u17 uJesu Kristu ubuso bakhe babukhanya njengani na futhi biyavela la uJesu Kristu kuvela ku Revelation ukuthi babukhanya njengani njengelanga na ku Daniel 7 siyatshelwa ngale noma singasayifundanga ke le right
ukuthi uJesu mayesembusweni wakhe esekwenkazimulo ubuso bakhe bunjani bukhanya njengelanga awukwazi ukuthatha le nto lokho yenzeka lapha in the Mount of Transfiguration noma ku17 uzothi le nto ifakazela indaba zamadlozi ayihlangani uJesu sembusweni wakhe la kuvela abaphile embusweni wakhe uEliya noMoses njengoba uNkulunkulu esesitshelile ngoJesu kuMark 12 futhi bakhona abanye abaphilayo embusweni kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akasiwa abafileyo so ayihlangana namadlozi le ndaba ayihlangana hayi no iyezwakala njengoba ubaba uShabanga esekhulumile ukuthi asizelanga sizoba aba prophet of doom kodwa simele ukunika abantu ithemba asiyeni lapha ke incwadi kaJohn 14 sizwe ithemba Kunje noma singaqala kuJohn 3 sengizonigijimisa nje ngenxa ngifuna ukuphinde futhi ikhadi ngasiqala ku3 ifunda nje iqala ku14 ngesimamo ukuthi ipurpose lapha ku16 ithi u14 ithi njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana yomuntu imelo ukuphakanyiswa ukuba yilona loyo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade okay u16 bese ethi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wazi wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilona lo okholwa yiyanga kodwa benokuphila okunjani okuphakade yes uNkulunkulu seyenzile iprovision abame befuna ukuphila okuphakade uNkulunkulu seyenzile indlela yes and leyo provision uJesu lithi izwi laNkulunkulu njengalokhu uMose waphakamisa inyoka yethu sikuphi ehlane indodana yomuntu kumele iphakanyiswe yes ukuzilona lo enjani oyokholwa yiyo kanjani angabhubhi so now umuntu okumele makaphakanyiswe ukuze abantu baphile uJesu yena sizwa ndawo ukuthi uJesu kusemela aphakanyiswe nabangasekho yeah ithemba lomuntu ophilayo akusiyo abantu abafileyo ithemba lomuntu ophilayo akusiko izangoma ezinamadlozi kodwa uJesu uNkulunkulu waphakamisa indodana yakhe yona yodwa yes ukuba ilona lo emhlabeni ophilayo uma ke wakholwa uJesu uzoba nokuphila okuphakade sesifunda uverse 35 wayo lencwadi ithi uYesu uyayithanda indodana wanikela konke esandleni sayo ayikho into uNkulunkulu asithathile wayibeka kubantu abangasekho ayibekela umuntu izwi laNkulunkulu lithi uthanda indodana wasethatha yonke into wayibeka kuphi esandleni sendodana so abaphilayo babizelwe endodaneni hayi kwabafileyo abaphilayo babizelwe endodaneni hayi emadlozini indodana inako konke futhi ayifangi yaphila u36 mesethi okholwa indodana unokuphila okuphakade kepha ongakholwa indodana akayi ukubona ukuphila kodwa into ukuthelwa kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe sibiza abantu njengoba simila as much as sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu ume kanjani nabangasekho uNkulunkulu ume kanjani namadlozi kodwa kukhona indlela noma iprovision uNkulunkulu ayenzile ayenzela abantu abaphilayo ukuze babe nobudlelwane naye bese ethi leyo provision akayiprovidanga nje ukuthi kuphela abantu emhlabeni mhlawumbe bebefuna imoto babe nazo akupheleli lapho kodwa ukuthi abantu babe nokuphila okuphakade elithi izwi laNkulunkulu ubeke konke kuJesu yebo right now my last lokhunjani part ngizonika abanye abazalwane John 14 verse 6 u6 uthi uJesu wathi kuye mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akakho oza kubaba ngaphandle kwami yes now uma sifuna indlela ezulwini uma sifuna iqiniso uma sifuna ukuphila uthi uJesu Kristu uyizo lezo zinto yes right now amazwi la esisekelo kule ndaba yethu uNkulunkulu nongasekho nedlozi now la uJesu Kristu ehlukanisa khona inhloko nesixhanti akakho oza kubaba ngaphandle kwami ayi ngaphandle kwedlozi akakho oza kubaba ngaphandle kwami ayi ngaphandle kofilo lana akangeni kuze kungene nama saints akekho ayikho saints ngikhuluma lana ngo Paul khuluma ngo Peter Peter bahlanganisa noNkulunkulu uJesu Kristu uthi siya kuNkulunkulu ngaye yes abangena abafile la including ama saint uJesu Kristu uthi akekho umuntu ozoza kubaba ngaphandle kwa nengelosi ikhishiwe ngiyeza abanye abazalwane namhlanje bafuna ingelosi bacinga ingelosi angeni ingelosi masifuna uNkulunkulu fanele sifune uJesu
Yebo. Nali ithemba abantu kumele babe nalo. Yebo. Uma ufuna uNkulunkulu uthola uJesu, then uzothola uNkulunkulu. Sesikhulume kakhulu sitshela abantu ngokuthi amadlozi umanjani, but abantu abamazi uJesu, ipower nayo. Yeah. That is why sathi masikhuluma babu uShabang sathi emva kokufa kaJesu amandla amaningi emimoya aphutha. Awuzwaki. Ayi. So nali ithemba abantu sibanika lo. Okay. Siyabonga. Yilithemba impela leli esinika lona abantu ngoba ngempela kubalekile ukuthi abantu singafiki nje. Sichithe lokho abathembele kuko. Kumele ukuthi noma sichitha ngokwezi ngokaNkulunkulu bese simisa okunye okuletha uNkulunkulu ngoba khona ukaNkulunkulu. Hayi ukuthi mhlawumbe njengoba sikhuluma kanje si against abantu kodwa nje soveza lokho kufuna uNkulunkulu ngoba singaba kaNkulunkulu. Yes. Liyazo layasho nezilithi ukuphila okuphakade ngoba uNkulunkulu ayifuna ukuthi abantu babe nokuphila. Ingakho uNkulunkulu ufuna abantu baphile. uNkulunkulu ngoba aphilayo ngoba uNkulunkulu ufuna abantu baphile abaphilisa. Ingakho lithi uNkulunkulu ukuphila kokuphakade. Ngoba khona ukuphila okuphelayo kodwa uNkulunkulu ukuphila okuphakade. Lithi ukuphila okuphakade yiloko kuba abantu bazi bani uNkulunkulu yena yedwa noJesu amthumile. Yes. Ingaka engekho omunye. Ingakho singasithi amadlozi no ngoba uNkulunkulu uthi ukuphila okuphakade yiloko kuphela ukuthi abantu bazi yena yedwa uNkulunkulu oqinisile noJesu njalo omthumileyo. Yebo. Siyabonga. Babukhanyile. Sesiyaphetha. Hayi saphetha please. Hayi isikhathi. Kunjalo. uJesu simnika uNkulunkulu. Yes. Why uNkulunkulu esinikeza uJesu sinike ngoba iBhayibheli singoNkulunkulu. Vele thina sasidalele ukuthi siphile emhlabeni nobuNkulunkulu sibembethe sihlala naye. iBhayibheli yasho ukuthi uNkulunkulu umuntu noNkulunkulu. uNkulunkulu simthola engene emfike ensimini ememeza uAdam. Yebo. Ngoba babe ne connection futhi they were together. Uthi uJesu hlalani kimi nami ngizohlala kini. Okholwa yimi ubaba uzohlala kuye nami ngizohlala kuye. Yes. Ingakho sithi abantu mabeze kuJesu. Othunywe uNkulunkulu. Kunobufakazi bokuthi uJesu uthunywe uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli mawuya lapha na kuRomans chapter 12 uthi nikelani imizimba yenu bemnikele ephilileyo bokhoza uNkulunkulu okuqonda athi guqule yenze ibentshe inqondo uze nibone ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu. Ingakho uma sikhuluma sesihlale sikhuluma indaba zasezulwini ngalendlela esikhuluma ngazo ngoba sihlolisisa konke nezinto esizenzayo emhlabeni nako lokukhonza aswakhonza amadlozi hayi ngoba sinenzondo yokukhonza amadlozi noma mhlambe sisuke sihlokoloza abantu abakhonza amadlozi cha. Kokubeka iqiniso lokho kumiswa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu umisa uJesu. Yes. Uma ufuna ukumbona uJesu ngena mamkele umvume then uzombona uyasebenza ngoba nalabo abenza izinto uma benza izinto especially nje njoba lezinto esikhuluma ngazo izinto zikamoya amadlozi izinto zikamoya. Yeah. Nalabo akhonza amadlozi baye emsamo lapha engaboni lutho afika ashunqise engaboni lutho azaphuma engabonanga lutho. Ubona ngani ngimsebenzi. Yebo. Ukuthi aphendulile ini amadlozi. noJesu udinga ukumamkela kuqala umvume ngomlomo ukuthi uJesu inkosi bese ukholwa ukuthi wamvusa uNkulunkulu wafilela bese umamkela ukuthi ngizongena kuwe ngidle nawe udle nami. It's where uzo experience amandla kaNkulunkulu. Ingakho simila si experience amandla kaNkulunkulu. Nengi izinto esezenzike sakhuluma la nangale ndaba yobungoma ngena uma ubungoma ngayiveza ukuthi ngapi experience amandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu is my father. Mangithi baba wami osezulwini God is my father. uNkulunkulu baba wethu osezulwini usithanda kakhulu uNkulunkulu ukuthi manje uNkulunkulu akasondele entweni engcolile. Ingakho uthuma indodana ukuthi hamba uyobageza kuqala. Masubagezile mabevuma ukugezwa then mina ngizongena kubo ngidle. Ingakho athi uJesu ngizongena kini ngizonika nomoya ongcwele nobaba uzohlala kini nami sizohlala noNkulunkulu ngoba vele is original. Yes. We are going back to original. Hayi zonke lezi zinto esezenziwe emhlabeni. Yes. Kunjalo. Hayi. Sibonga kakhulu bafundisi intshumayelo le. Omunye umuntu ebengacabanga ukuthi hayi bexoxa nje ngoNkulunkulu nabangasekho namadlozi. Hayi cha intshumayelo nje le ephelele. And futhi ngithi angigcizelele le. Lithi izwi likaNkulunkulu ongafuna ukukholwa intukuthelo yakhe
ihlala phe kwalowo muntu. Ngizwe ubhlungu especially ngabantu abathanda ukuthukana. Athelizwi etshelwa ngoNkulunkulu yena vela afaka inhlamba kwesinye isikhathi yobulokhu uthi wena uthuka thina futhi asinandaba yobulokhu uthuka thina kanti ulanda intukuthelo kaNkulunkulu ihlale phe kwakho kusasa wena futhi obuthi uthakathe umakhelwane ngoba nje basibhizi sikhuluma ngoNkulunkulu nje umuntu akafuni ukukuza kuJesu Kristu uyothesuka ayekulaba banamanga bathu loyo umakhelwane kanti cha intukuthelo owazibizela yona wena yazi kuningi nami bengingaqeda lana especially nje ngengisa add but ku Luke 16 nje ngena nathi kuyibamba nje indaba yesicibi noLazaro labantu bebengasekho uma ungayibhekisisa kahle and iyafakazele ukuthi ngempela kumshumayeli uma ngabe ethi abangasekho abasenalutho kubahlanganisa nokusezweni laba ya isicebi siyafisa ngathi uLazaro ebengavuka futhi ezemhlabeni ayoshumayeza abafowabo bangezi kule ndawo le kodwa manje angeke senzeka uthi umephendulo uAbraham ngivala ngalamazwi ke uthi emephendulo uAbraham lapha ku Luke 16:29 chanya ivala ngibe mude and Abraham said to him they have Moses and the prophets let them hear them akasekho Moses we all know kodwa uchaza ukuthi uNkulunkulu bakhona engibabekile bakhona engibaphela amazwi njengoba siwakhuluma nje namanje uthi uNkulunkulu zwanini labo bantu ngeke ongasekho emhlabeni aphinda avuke ezemhlabeni azokutshela ukuthi hayibo ngaleli yabhubha phela nje sobe silokhu sithenjiswa izinto ezingekho kanti izwi beli straight forward abantu abeze kuJesu Kristu igama lami ngumduduzi ngwakashabangu ngivumele ngithi siyayehla la sophinde futhi sigibele next time size nenye itopic maybe God depend njengoba ngisho ngathi nina ngama leaders sozwa ngani ukuthi nina futhi nisipha ini kodwa nje soza nenye topic next time please ngicela utshele nabanye ukuthi la ekhaya kuyaphilwa akube umusa.